Manje walifu why uyibhekile right nayo uzokushiya. Anginendaba no-why Thembi ngifuna wena. Why anginendaba naye ngicela ubuye sithando sami. Buye ekhaya. Buya Mathembisi. Ngicela mama. Mangifika kulento engiyibonayo ukuthi kumele ngiyebe manje. Ngikhiphe liwani ngibamba ngesandla ngithi alicheka. Shay. Pa. Bese ngiyandlula. Opera wami makafika uyathatha. Samba sithu. Lento besibiza ngesithwalo. Ayiplaneni ukuthi ungayishaya. Net mawufika ngakubuka ngakuzonda ngithi. Babo. Yeah. Uyathula. Uthuthu ikuvumele khi. Kodwa oyiwani iminyanga ukhiya. Mangifika ngiyafuta. Ayikhali. Ene mangizoyiva. Lava zobe sewuthi ambulala be. Things amaspekula things omakhosha na. Leyo bengifuna we leave no stone unturned. Ngifuna ukuthi ukubuza something yokuthi ngengaba interview abantu beyinombolo ama-26 ama-28 bangichazela ukuthi inombolo ibuyaphi. So manje ngiyeza ukuthi ku Big 5 ngikhulumisa isiGerman. Ifika kanjani ukuthi into yala eMzansi iyeGerman or iGerman gcine seyifika. Ubuza kahle ngizokuphendula. Uyamazi Adolf Hitler. Yeah. Lento le this is a story from inento ngizayikhumbula ngizakutshela dictionary from dictionary. Yes, dictionary khona Big 5 ne 26 ne. So ikhona 28. Nice. Ngisacela ukuthi ungivulele dictionary yakho bese uphinde uyangilanda la ngithethe khona. Ubuye uzongitshela ukuthi uyitholile in 28 wayithola i26 uzothola 26 uthola Big 5 ku dictionary. Dictionary, each and every dictionary. So lapha kuno Adolf Hitler. Yamazi Yeah. Adolf Hitler bekasebenza ngani? Kanjani usebenza ngani kanjani? Because beka yipresident kwazi ukuthi beyicruel yase. Bekabamba abantu abagangayo abafake ejele. Yethola. So that is wabathi impimpi. Ingakho ngiyajwa ngiBig 5. Ngangena mina eselini lama 26. Wangitshela mina umjito wathi ufuna ukungibhepha. Mina ngamtshela ngathi mina Grootman ngeke ngize ngilungu ukwenza leyo nto ngoba straight akujoke. Wangitshela nje straight wathi nawo mapapa dlana ntambama ngiyeza. Wakhile wakumtiyati. Wazi umtiyati Grootman. Yeah, bakha ngamashiti njoba wena uvalela. Aphinda valele. Uvula ishiti ungeke. Sikhala lapha. Ilana ufika ubhebheke khona. So manje mina Grootman ngifuna ukukutshela iqiniso ukuthi azange khona ukuyimela lento. Wasivikela ngani? Ngokuthi ngithengise isinkwa sami, ngibheme imbozi. Ngithengise isinkwa sami ngithenga insangu. Ngibheme. Ngihlukane nomunye umuntu. Because reception bakutshela mawufika but zibheke ndoda. Otherwise ngesilithatha icala lakho. Noma ungafika ukuthi bangibambile ngeke basibhale. Angeke baze balithatha icala lakho because mawufika bayakutshela ukuthi indoda la uyithatha into yesiboshwa. Ungakhohliswa isiboshwa. Yenza into yakho oyizele la. So if mangabe wena uzoba involve emva kwesiboshwa uzokhala ngeselilodwa. Ingakho ke ngayekela konke. Mina Grootman ngibuye ejele lase Standerton. Yeah. Ngathi mangisuka eStanderton ngabuya ngazogwetshwa iPetali. Petali ngibuyise eBarberton. Qeda kwakhiwa ijele labantwana iBig Group. Ngihamba ngohlala eBig Group. Ngabhanda into eBig Group for 7 years.
bangibuyise Big Group bangimikise eBhetali ngahlala eBhetali for 5 years babuya lapho bangimikise eGaleki yazi eGaleki Rodman cha ngiyazi kuphi Khalid mawubheke eHenry na yeah selicacile ijele la khona lisekho manje okay ngaye Galeki yangimikise eGrill iboshwa zisebenza ema-police station yakhumbula ngasebenza eGrill ngasuka eGrill ngahlukumezana nephoyisa ngabuya bangimikise eSekunda asebenza eSekunda ngasebenza eSekunda ngayicelela futhi mina ngicela ukubuyela emuva ejele bangibuyisele ejele yini into ekwenza ukuthi ufune ukubuyela ejele kube freedom nayila ukuze ngibuyele ejele amaphoyisa aseSekunda bengasangiphathi kahle bese ngibona vele ukuthi ngathi ngizoba namanye amacala ngakhetha ukuthi ngone ngibuyele ejele mangibuyele ejele ijele yangithatha la nginika imbalenhle ngazosebenzela la imbalenhle abami abazali bebengibona la imbalenhle benisebenza ukwenzani ingadi police station itiye umuntu ucela itiye manje ufuna imenzele uyabona manje so manje wena as uGrotmane uboshiwe do you think ukuthi as a country or mhlambe mabangaqinisa umthetho weyiboshwa ukuthi mhlambe mawukwenzeka uyaboshwa kumele usebenze yonke leminyaka le oyiboshile because uganyile or iboshwa kumele ngicebeleke nje ngoba ngizwe ezinye bathi zifuna ama conflicts ekseni so wena ubona kanjani do you think ukuthi mabanga introduce umthetho ukuthi as uyisiboshwa kumele usebenze ngoba uganyile awuzanga ku vacation lapha no lokho angeke ngize ngoblame kakhulu futhi ngeke ngithi angivumelani nakho umthetho ungayidlala indima yayo ngendlela edlala ngayo kodwa mawugangile isheziso kumele ukuthi usithole ngokuseqinisweni nje into nje ngingayisho mina ukuganga kubaleka bafethu ngiyacela nonke wonke umuntu ocabanga ukuganga ngicela ukuthi ehlise izinga lakhe celani bafethu ebantwini naba abantu bayaphila abafani ungacela komunye akuthathe njengenje cela komunye akuncede so mina nje kwelami side abaningi bangazi ngoWest abaningi bangazi Matadini kodwa ke mina ke ngosibusiso ngizalwa intombi kaNkosi ngwakamsezana ngicela ukuthi wonke umuntu ocabanga ukwenza intembi ukuthi cha akadlale mara angadlaleli ezintweni zabantu ngokuthi lokho isiphetho sakona asikhosile uphetha kabi awuphethi kahle ungaphumelela ngiyavuma mara end of the day yes la are you going to die or are you going to jail between two in one or either bazokuloya so ukuganga bafethu is not a pity but ganga uphumelele nale iBhayibheli liyasho ganga uphumelele but wabanjwe emhlabeni nasezulwini banjiwe so nako lokho kuganga kwakho ungabanjwe emhlabeni ngoba ungabanjwe sometimes bakubulala sometimes uyejele xhwale futhi sometimes uyaqhwala so bafethu ngicela ukuthi sidlale ngenye indlela nami ukuthi busisoke uBrawelu esini isigangi sezili igangi ngithi mina khululekani bafana sibuda manje nayi ke into ke wayibona wena emadamini eshubisayo ukusenza ukuthi uhambile wonke amajele yini okwayibona wena ubona udabona la kaSathane engike ngakubona mina ukuthi kaSathane akholinga inombolo mase khamba akholinga inombolo mawuya la kuma 28 nama 26 bathi kuze uqinise inombolo yakho kumele ukuthi uthathe ingidi ifake esokwisini uhamba ukapha iphoyisa enhloko olukapha isiboshwa bathi wena ukhulisa inombolo yakho yeah ngale umzuzu kwaje 15 years shit
emva kwaloko bazoetela 30 years ubulala iphoyisa phela mele ulibulala unedilimali ukuthi alibulala noma uyalimaza nethi into abayifuna igazi kuye le ama big 5 kona bakwenzisana ama big 5 njengoba bengikutshelile ekuqaleni ngathi kithi thina nami big 5 ngiyasifaka thina sibamba umuntu obalekayo ejele umuntu ogangayo ukuze uthi bakugunyaze yini kumele uyenze uyazi yini into kumele uyenze kumele ukuthi wena ukuze uzogunyazeka according double Z na 59 double Z B double Z na 5 ukuze lento le uzoze wena ube uwe lento le uyayixobela ngani ngokuthi ulokhu ubamba le gelimi lezi hayi ngathi sishasha ngicela ukutshela iqiniso the more lokubamba le gelimi lezi ezenza izinto ezimbi ejele yabo ingakho bathi ngiyimpimpi because sometimes unokuthengisa insanga ejele ngumpimpi mina ingakho bathi ngiyimpimpi but why impimpi uyazi why angizwani nento corrupt ngizwana nento straight ngifuna ukuya ngaphandle mina but dinaki indaba zakho yeke indaba zabanye abantu lalela ke lokho akukho lula because ijele liba corrupt and amaphoyisa ayifuni leyo nto and kubhlungu ukuthi makufikwa la endlini fike bashaye nawe ungenzanga next obantdonsa nonke banshaya nonke wena ungakhona ukumela lokho ukuthi sizoshawa sonke endlini ekubeni umbonile umuntu owenze lento no uzosaba wena kumkhomba angeke mina ngiyakhombana mina bro uyimpimpi ngicela ungangihleki mfethu ngiyimpimpi ngiyampimpana mina bro ngifuna wonke umhlaba ungibone wazi ukuthi mina umuntu ogangayo ngiyampimpa lapha emva kwasekhaya nginomfana oganga kakhulu yabona so lo mfana eganga ngeke ngimbize ngegama kodwa yena uyeba ngingifise ukuthi ngimbambe ngimpotoze yabona azokhona ukuthi abone wrong no right ukuthi la ngilahlisa ukuthi la sengilahlisa yabona shayela abantu engihlala nabo and then asilali umsindo ba ebusuku yabona music yabona zawo nale empa ngazi itshontshwe bezingawo sonke lesikhathi yabo manje ngithi mina no ayikho into engiyifihla mina bro mina ngifuna ukukhipha lingaphakathi lami ngithi mina ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mina ngigekelile konke bengikwenza namhlanje ngisigezela imoto mangisuka lapho ngibe nenhlanhla ngithola umsebenzi ngibuye usebenze eBabathon bomalelane botonga thula mahashi bomhlushu zonke indawo zangale .Babathon bengisebenzela ngale phelile umsebenzi ngibuyile ekhaya so yahasila ke manje ngiyahasila manje ngiyamthandaza uNkulunkulu angiphe omunye umsebenzi ukuthi ngisebenze because ngikhathele uganga angisafuni uganga angifuni abantu bangikhombe ngamagama konje emotweni besiphikisana ngani ngikakhuluma this thing imoto masize i-house arrest i-house breaking and house arrest khona into engifuna nitshele yona bazalwane khona abantu abangakhona ukunderstanda empilweni ukuthi khona ukugqekeza indlu uthi mawugqekeza indlu bese kuthiwa house breaking kube khona nalento abathi house arrest house arrest imina ukuthi wena ufike wamisa truck noma iveni ngaphandle wazolayisha amasofa walayisha ama room divider ama TV waphuma wahamba this is house arrest kusho ukuthi wena lo muzi lo uwenze owakho wena wazothatha izinto zalo muntu wazenza zakho manje mawuzoqokeze utshontshe laptop this is a house breaking mara musi angisho noma uzothatha izinto uphulile wangena that's why about house break mawuzophula ungena endlini yomuntu uthatha iTV this is a house breaking but mawuzongena uthatha amasofa uthathe konke emzini womuntu lapho wenze ihouse arrest and then ihouse arrest igwebana ungidlula house breaking ingagweba na 7 months ihouse arrest 27 years mari house arrest Mandela Street ngisho house arrest ndoda ngazi ukuthi mina mabayibeka abantu
Ayisijalo. Yenza lapho. I-house arrest Phethe umncamo yazi. ukuthi Awucishe kancane ngocha. Yeah, yima 2 minutes. I-house arrest ukuthi wena bhuti wami. Okay, hamba ungazusisamela. I think ngishaya fast. Ngishaya kuphi? La ngeke hayi. Kujencane. So umjida i-house arrest mina ngokunderstand kwami ukuthi nangabe uthethe abantu endlini waba usithola si3 la endlini bese sithatha uyasifasa then bese uyazidalela la endlini ngazi kanjalo ukuthi le i-house arrest. Okay, ngicela ukunqamula umlomo. Ngicela ukunqamula umlomo. Kunokwenzeka ucabanga ukuthi bangafika bakufazi. Khona abantu abangena endlini ukhona. Bathathe kwasani. Ungezwa next nomfazi wakho. Kwawena uyithuke ulele phansi. Ngeke umuntu othe vuka bakugugile bakulalisa phezulu komngakho. Yeah. Uyithungulele phezulu komngakho. Phansi la in the floor. Yini le? I-condom. Yini? Condom. Icala lelo. Buti into elalisa umuntu ukuthi angavuki i-condom. Ishisa la emnyango. Asikhuluma ngamacala, icala i-condom. Ushisa i-condom. Yeah, bese uyangena. I-house arrest siyavumelana ukuthi le ukuthi ufike ubamba abantu bese. This is a house arrest. Is the one and same thing. No, it's not the same thing. Mawufika endlini kunganamuntu wathatha everything. Then still is a house arrest because wena uthathe ama particulars lo muntu ngaphakathi. I-house breaking le. Not a house breaking. I-house breaking ukuthi uthathe into eyi-1 ukuthi utshontshe uphume. I-house arrest nakhona ngisho house arrest ungene ngiyagugula wasani baba nale dustbin yena yabona. House arrest. This is a house arrest. Abelungu bayibiza kanjalo. Okay. Khona i-car theft. Khona i-car. Ish nangihleka. Theft out. Bathi theft auto. Theft out of motor vehicle. Angazi theft out of motor vehicle. Yeah. Theft out of motor. Yeah, vehicle. Utshontsha ngaphakathi kwemoto. Utshontshile ngaphakathi kwemoto. Ngiliboshele lelo cala. Nginawo lawo macala. Kune force entry. Nginawo lawo macala. Yeah. Imoto eningekhumbula lapha esekunda beyiphula amafastera. Ngiyakhumbula. Yithi lapha. Nama-jam. Evenda kakhulu. So yini into ebeyenza ukuthi nithargethe imoto? Uyazini ukulamba. Yasengisho ukuthi imoto niyibone ukuthi lesi ngayishaya. No, hayi ukuthi ungayishaya. Ayiplaneni ukuthi ungayishaya. Net mawufika ngakubuka ngakuzonda ngithi. Babo. Yeah. Uyathula. Uthwithwe ikuvumele khi. Kodwa oyi-1 umnyanga ukhiya. Mangifika ngiyavuka. Ayikhali. Ene mangizoyivala akumelanga ngishaya umnyango ukuthi kwa izokhala. Kumele ngiyawubuyisa nje ngo-adjust ngo-year i-Juliet. Mawuyiphule i-faster yalazi plugs lemoto. Yeah, i-plug. Yalazi. Yeah, mara nilishaya ngalo lonke vele niphule nge-plug. Ngakwenzela sample la emotweni yakho. Uzokona ubona. Ngitheni emotweni. Ulenza njani i-plug? I-plugs kunale thambi limhlophe leli. Le thambo leli uyalinqamula ulenza amaphisi. Thina bese wafaka la emlonyeni la ngaphansi kwelimi. Mangifika kule nto engiyibona ukuthi kumele ngiyebe manje. Ngikhiphe li1 ngibamba ngesandla ngithi alichika. Shay. Pa. Bese ngiyandlula. Opera wami makafika uyathatha. Samba C2. Lento besibiza ngesithwathwa. Why it is charge? Yeah, phela ngithi eshiya faster kamnandi. Yabo. So it's charge it is. Yeah, isithwathwa. Ayishanga isithwathwa.
Mara ngicela ngicheck ukuthi ama-available. Ngiyakulandela. Mawehla ngiyakubona utona kulesithathu ushona ngase-Standard Bank okay. Shine guy. Mangithole fokola ngisho kumele ngicheck icala. Check-iwe baba siqedile. Uyakhumbula ufika kwama-radio laba aphumayo emotweni uphinde uyibuyisele. Yeah, ma-Panasonic Sony. Yeah. JVC yeah. Uyayidonsa uphinde uyibuyisele thina beswathatha. Yabona. Yeah. Kayeza imoto yakho nje ngiyiphule for the team. Ngicela ngithole nesibhamu sakho ngaphakathi. Isithathe naso. Kusipayisa. Yeah. So akumncedanga ngalutho lokho. Yeah, kona vele at the end of the day. Angina next. Angiyiboni into bengiyenza. Bekumnandi kimi mangenza. But impumelelo ayikho. Solo back to score. So ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyaphila. Abangani bami abaningi bandlulile emhlabeni. Ngithi mina ngicela ukubonga uNkulunkulu ukuze angigcine ngifike kulesimo engikuso ngesimo sokuthi ngizamile ukuganga kodwa ngahluleka. Namhlanje ngiyacela ngithi ngicela ukuthi mangingabuyeli emuva mangihambe ngirepeat don't repeat ngibuyele emuva ngempilo yeah ngiye phambili ngempilo yeah ngifuna ukuqhubeka ngempilo angifuni urepeat angifuni ukubuyela emuva ngifuna ukuthi ngiye phambili ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ngiphume kuzo zonke izinto ezimbi njengoba sengiphumile yeah sengiphumile namhlanje ngiyambonga ke lo baba lona abantu babani konje mina uVolf ngiyambonga Mr Wolf 925 yebo namhlanje ke ngifikile la ku Mr Wolf ku 925 ngingenile bafethu ngithi ngicela ukuthi nazi nonke umhlaba wonke ukuthi hayi ngidlalile bafethu kodwa hayi ngikhathele manje sengicela ukuphila impilo engcono ngiyathandaza nje uNkulunkulu angiphe umsebenzi oright ngisebenze suke lapha emotweni ngoba ngisafuna ukuganga ngiyacela ke nangu baba ukhona Koshini mshita ngifuna ukubuza ngane lo angisho ukuthi uThabisile khona la khulume khona wathi uThabisile utho bani uSonto hayi uma wengane zakho uThembi uThabisile yebo uThebuye wena udlala i1 awunamuntu yebo uyabuya uthi sonesigogwana yebo naso yeah so yibo kuyini okay kuleyo ndawo leyo ekaThemsile uThembi umama engane zami owayi anginabantwana naye so wangihlupha uThembi empilweni azange ngiphathe kahle wangishiya kabuhlungu and ngisebenza futhi ngihola 14,000 so uThembi azange ngishiye kahle ngaba nekwali nami uthi angishiyanga kahle ngoba unobaba weingane zakhe enelispread wathatha nomntanami wahamba naye ngathi mangithi ngiyabuza yaphendula indoda khona efonini yathi kimi wena ungena esibayeni sami njengoba ungena esibayeni sami kusho ukuthi lo mntwana lo akusiwakho owami ngathula from 2021 until now umama abantu abami angimboni abantu abami unangaki lo mntana ovayena uThembi manje una 6 years okay the first born yakho inangaki ayi angisabazi bonke ngengihamba manga mina ngina 6 abantwana no owokuqala wamthola nini 90 bani o 2000 oqala una 26 manje neta ngisakhumbula ukuthi ngamuphuma una 26 lo munye uqedile esikoleni eMthokozisi yeah nalo munye wase grade 6 waqeda esikoleni but uyababona ke la ngiyababona bonke nginabo la elokushini ngiyababona but inkinga yami ebuhlungu ngaloyo one lo ngingakhona ukumbona enilo ngimthanda kakhulu uzobuye yeah so ngiyacela ukuthi if mangabe lento yophuma eTV or iphume kuphi ngicela ukuthi umama abantu abamehlisa tshela umntwana naye futhi anginankinga naye
ngiyamthanda manje kuza kanjani ukuthi abantwana ibakho but kuba khona ozomthanda kakhulu abanye ngoba bathi kumele abantwana sibathande ngokulingana kunenkinga eyodwa inhle lento ngibuzayo ngiyayijabulela futhi yazi nebhuti wami ingane zami bomama babantu abami waba one umfana 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 yabona so ngamthanda kakhulu vele indoda yabo ngathi lo isoja leli yabo kwaba ilokho wena bhuti wami and then uthe angabathatha bengisebenza kuma RTP bengidrive truck double diff bengihola 10,000 ngenyanga ngiza naye lapha kulo yamama umama mo yena lo wangishiya umama Jabula wangishiya lo ngihlala naye white lo iTT so emva kwalokho ngaqashwe eBabathoni yabona ngithathe khona yabona nginetepisi khona ngokugibela le tepisi la bathi kuse college khona ngiyibona inama company lapha ama-company ngazothatha company ukuze ngiye kubotonga kubomalelane bomkhulu thula mahashi uhamba inhlangano neshangano izo angisazi zangifune nokusazi ngisebenza usebenza ini lapha besurenovate ama-social garage la une-social garage sakhona botonga bomhlushu siyangena thula mahashi totot komatipoti phansi khona la une-social garage khona doroba nedoroba siyangena siyarenovate hola 14,000 14 net ngokupenda kuphela penda hola 14,000 khacha so manje bhuti wangishiya kunjalo 14,000 asabe nendaba ne-14,000 yami ukuthi mina ngine-14,000 or kwenze njani futhi wabuyela kubaba abantu abakhe mhlawumbe umhlukumeza wangishiya yazi kwenzekani to be honest angifuni ukuqamba manga behlezi sicabana kwesinye isikhathi ngimshaya kwesinye isikhathi ngamshaya ngimthethisa walikhipha igama ngelinye langa ene ngifisa uma ngabe lento izofika nakuye ayizwe wangitshela wathi ngizokushiya ngizomkhumbula ngitakushiya mina wena itangikhumbula ngacathi namanga umfazi ngakho umswati wathi ngitakushiya utongikhumbula and then ngahola ngathi mangihola ngathi 2,000 ngathengela abantwana impahla nize la ngiholile mina imali ekhona wathi ngiyeta yakhumbula bathi kuwa ama-bridge enelisprit wathi ama-bridge awile so bayizo sacela ungangihliki tu obekagoqa emva kwaloko kazange lo faza safika ngaphinde ngafaka enye imali esi-2 ngathi mangifaka lesi-2 waseyangitshela ethi akhumbula dala ngihlukubeda sala ngikutshele ukuthi ngitokushiya nyalo-ke sengikushiyile yabo sengifaka imali esi-2 wade mali othi uyayifaka ungacabanga ukuthi mina ngitogibela le mali le into yidle yabantu abakho yangifone indoda yakhona futhi yangitshela wathi ungathi nomntwana la wena nomntwana lo ungene esibayini sami wena manje wavuma nawe le ndoda ngawo ngizawuthini mina umuntu osenele spreading ila ube kakutshela 99 ayizompotoza and then yasho lo fazi wathi lapha bayasho bathi nyanza leyo and then mabethi nyanza leyo bathi ngilekeleleni yabo shit man abantu balapha sebeyazi kumele baphume bonke dawulimala ke la uyalimala abadlali bomnana manje uyabona lokho amashanga nenyana kuzenza abaswati manje angifuni nikufa ngento ngeke bamthathile uNjabulo
It's fine. Ngiyambonga. Umfana futhi lo into engichazayo. So manje amagama oqina ongathanda ukutshela umama Njabulo and whoever mhlambe uthanda ukuthi ayezwe into ofuna ukuyikhipha ngesifuba sakho abala imbalenhle everywhere. Into nje mina engicela ngomama Njabulo ngicela ukuthi umama abantu abamakabuye angisesilo sibusiso lo yamazinyo sengikhulile manje ngicela ukuthi sibuda ke no Grootman Sibura manje ngicela ukuthi abuye mama abantu abami ngiyakhala futhi ngikhala inyembezi inhliziyo yami ebuhlungu mama abantu abami ngicela ukuthi mawubuye ngani ngoba ayikho inhle impilo yami khona into wayikhuluma uhamba wathi mina ngothandana nedawa ngeke mina ngimthole umuntu ofana nawe and vele kwabanjalo so ngicela ubuye sana sami ngicela ubuye ekhaya ubuye nabantwana ngokuphatha kahle Themsile manje why uyibhekile rene nayo uzokushiya anginendaba no why Thembi ngifuna wena why nginendaba naye ngicela ubuye sana sami buye ekhaya abuye mathembisi ngicela mama angihlosile kubi all right this is it guys. I hope uthithile lapho khona uyayizwa imlayezo kaBhoti ukuthi usashayile mhlambe na inhliziyo yakhe adjust ngenye indlela. So yeah, hopefully guys you did enjoy this episode. This is Wolf 925 signing out. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. Yeah, Mark. Uhlekani baba? Uyahleka le. Hey, fanele ahleka phela. Yazi ngale ndlela ongihinglisha ngayo. Ngizinhle zami babhlungu. Because umntana mangishiyana for years wahamba naye mama Njabulo. Ngiyamfuna umntana. That is why ngifuna umbuyisa naye mama Njabulo. Ujabulo. So awunayo number zakhe mhlambe singashaya trip sojika yini lespread. Eish. Brami sikhona esadleni. Kuda kulomntana ka dadewethu lo washona. Ba Facebook kana boyithu. Oh yeah. Mama umringile ngizokushayela iround lapha maybe shy trip nyana sobabona yena school. Sacela ungibolelana nomagogo. Ushaye nje iround. Uzongibolela umagogo wami azokuchasela naye ngobuntu bakhe. Ngoba uyangicela ngimtshelile ngawe. Magogo why? Magogo wami mama. Yeah, bengifisa nje ukuthi angazi ukuthi ungenza kanjani ukuze ukhona ukukhuluma naye yawo. Ngiyapusha ngiyavula